Rishel, action. Swi ya ku ile kwi la ina nto kona ka Nkanelo Gingirikani van'wana va hina va Saudi Arabia, Israel, va kona Germany, Netherlands, mi kona Africa na mbona Mozambique, ma hi vona Zimbabwe, kwala South Africa hi khensile tika province hinkwato. Ni khensa swinene ku mi support ka Nkanelo Gingirikani ku ri mina Mandla Gingirikani wa ku maxava ni khani ku eka stores swi ri ke nyora mthesi ntotora salute ni khani ku mi nga titimeli phela loko ri ke ni nga subscribe ka channel ya hina ni kombela mi endla tano mi subscribe mi the clock deck loko endla ti show ta hina mi nga titimeli mi nga sela ndzhaku mi hatla mi kuma swilo swa hina hi ku hatlisa a tsutsumile a palms vetele ku loyiwa album ya Prince Rhangani ya veteri na nge fiki hayi loko ku funa xikhumo xa kulontiweni jela bodafika ku ri Nkanelo Gingirikani ku ri mina Mandla Gingirikani wa ku maxavani khani ku eka store jele ke nyora amfesti ntotora namuntlha hi lonta album ya Prince Rhangani na ku ta ku ri kahle loko ku xikhumo va vulavula yini hi laha kona kwala ku vonela hi hexe ku ri vanhu va titwa njhani swi lava mani na mani se loko ku ri ke ku ri n'wina mo landzelela loko swa tetane hi hlangana na defense ta Nkanelo Gingirikani va kha va ku va tele ku ta vona Prince Rhangani na vona sai na mani lawa ndlela jinga va tisa ka xikhumba ya ndzi va ni thembi mi khungulu ka Mozambique ta fika kwa haleni ni kwala namuntlha nto ku na video ya Prince Rhangani ka black ya chakani hiyo mhaka ni kombeka ni ri laha namuntlha okay so one mi la ku support Prince Rhangani mara va tele ka Prince Rhangani yona nkambi ya nyira ndza ku rhandza ku stata album ya ka kwala masingeni na vundzela ka fana na mhlama okay ya yona nkambi ya nyira ndaku anta ka yi mzumba ya mahlweni xipano xa mi xi ayine tolo xa vile ri nga hela xa no vile ri nga hela ay no ni xi ayine ka xi tambala xona hi siku leri loko ni yale hi sweswo ka Nkanelo Gingirikani ta va kha ri vulavula na vanhu vo hambanahambana va hi byela ku va titwa njhani hi launch ya Prince Rhangani eka stores mi nga titimeli ku na ti-artist tin'wana ta ti ri kona kwalani ku ta support Prince Rhangani ni vone Joseph N'wamloro va Juvesta hey a va ri kona vanhu hey okay masuala ku ni yimela va mani ni yimela Joseph N'wamloro ni yimela Juvesta na Mandla okay xa huba international ta kumbe mi suka le kule ta fika la apals hina hi le ku seketeleni ka Prince Rhangani Prince Rhangani u endla CD launch ya yena so hi ku ri no hi fane hi ta seketela njhana wa le kaya ya okay alo system album ya album na yona swi endle hi twini hinkwayo na yona the original to man wena mi ta fika ku vona munhu wa ke ramsis okay kamsis aisha nonya na ya na mtekana la palms masibona na le zakutela so lawani na mani bulona baba mtokelo le hansi lo one ichoke Ivy yeah I fan ya Chinshit man okay yeah lawani ngopfu hi timhaka ta mani ta mafamba yena nga endla munhu tala na loyi ku nga Mr. Post oh na mafumba ta ka perform se ta va bona nga ri khale so n'wina mi ta mi kha mi tirha na vona mafamba ku mi to va mi kha mi va support ni ta va kha ni mi support okay a ndzi ri mara ka ngwa khasi kun'wana ta ku ri namuntlha a hi show ya hip hop yeah mi ni ntambeni ya kiva kize ni kula mbele ka Nkanelo Gingirikani yeah Volta wa tolo dare ana sto na kulo na tata ri na axiwata loko no ta sweswo ni nge se khoma swilo swa kahle ta va disappointed na sweswo na ta kuma nkarhi wa xapa ni ku ta tele swilo swa xapa no problem
So, namuntlha u perform wena? Yeah, na perform. Loko ku na risimu leri mi tivaka va chava lexi taka misa lowu wona lowu a va ku Xikwembu a va fi eka stars. Salute. Guys, bitshama n'wana eman'we ho bya sasekini mani loyi a ri kona a Palms a ka support Prince Rhangani na yena. Ta va kha ku fona munhu. Namuntlha ta va ni nga perform mara ta va ni kha ni printa va hosi matsakisi. Okay, sikaze maseka. Ta va kha hi vona munhu va xitalo. Vona mkhampani leyi ka tele bush mascot yana. Allah! Ooh! Yo guys, don't mind my hair. Mrs. Mina ngari yo jivinini la inga kona. Nikumini tsake ngopfu ringa famba huzo. I mean na mina Victor Chabalala khawula sisweso. Ari kona le Palms. Maswala ku Prince Rhangani u le ndzhaku ka hina sweswiwani hi ta va na hina ku nga ri khale mara la ku twa ku ri va hi byela ku ri Chabalala vona va va lava hi lawa loko va tirhisa na risimu leri va ri twaka mara va nga tshama va n'wi vona a ri fina ra hosi ri fambile hosi mi ta okay hi 10 o'clock sharp. Okay, let's talk about Mandla Gingirikani criminal like a record stop selling in Yara. He now on the Prince Rhangani ngar khale so wa ri ndaka ni taka ti selfie. I munhu ti selfie man. Eka stores. Ivi hi hlangana Prince Rhangani. Hi ku Prince hi byela ku ta humelela namuntlha, what can we expect? Prince Rhangani xi tsake ngopfu leswi a xi ri le Palms, a xi tsake ngopfu xizana lexi a ni nge se ni xi vona xi tsakile xi ku xona a xi rhandzi ti-surprises. Xi endla swilo swi nga tolovelekangiki and impela swi humelerile. Prince Rhangani, Rhangani music just Mukolo play. So it's namuntlha hi la ku seketela swinene. Xi lexi va xi langutela ku va mi kha mi launch album i ku vanhu va tsaka va tiphina va cina ku tlula na mpimo va cina ku fana titsumbe boy. mina loko va vutisa mina mu ku ni langutele yini namuntlha ni byela ku ni langutele very cool. I love them. Serious. I can't wait to see them. Vafana lava No, hi nga langutela switayela swintshwa namuntlha ka xidumu. namuntlha ma langutela switayela swintshwa ma yi twa na album yintshwa ya switayela swintshwa swa Rhangani se mi ya langutela swilo leswi nga tolovelekangiki ehenhla ka stage ende tani featurini swinhwanyatana swa yi 3 na majita lama ma mina ta kha ti vuya bot nye ku band bot Ni kombela mi byela Nkanelo wa Gingirikani ku nga va na ti-surprises tintshwanyana mi hi hlangane yana. mina ti-surprise a ni ti koti ehenhla ka stage leswi ni ya ku endleni ka swona ne swi to ka swi nga tolovelekangi ku fana na minkarhi leyin'wana mara vanhu va ya ku tsakeni ku tlula na mpimo Swona a ni kha ni byela vanhu ku loko na ti-big lyrics ta Prince Rhangani u nga pfumeli ala because va yimbala. hi ku vanhu va tiva tinghoma ta mina va ti tiva ku tlula na mpimo ende valala va mina va ti cinela ku tlula vaseketeli va mina tinghoma ta mina se va ta va kha va phama Sungurini misa lowani fana ti-prepare ni mbala tinjhovo. no tlanga a ni na valala Okay, a ku ri Prince Rhangani la ka Nkanelo wa Gingirikani ni kha ni veka xitoko swi le nyora I'm first nota hi ta va kha mi tisela swo tsokombela swo tsakisa la ka Nkanelo wa Gingirikani. Stay tuned. Salute. Nsambo mi byeli lawani u lava yini la wena? Ndio support artist kale kaya. Yeah. Masmara. Okay. I ta va kha performa? No, ndio nga perform. Why? Esikara lenyana. I'm telling kaya. La kamina ka. Homa. La kamina ka. Homa. La kamina ka. Homa. La kamina ka. Tala ni na Prince Rhangani. tiva Nkanelo wa Gingirikani Ku na xi xin'wana nga xi vona loko vana kha ku performa khavisa vanhu vo tala va tsakela simu ra xi ni werile swinene lava nga tlhela va ri kombela ku ri tlhela ri phildiwa futhi ku ku xigeda xa kona xi ntungununu mani exi ma yi vona hina hi ha ri na mafedzula ha karhele
I'm so tired, guys. I'm so tired. But anyway, Shomeka Palms. I think Mapele is a good performer, guys. Mapele imunhu ukota performer in the performance yena kahle ngopfu enjoying. Na vona kha imbela simtene vatsake swinene, vatsakela Mapele swinene ndlela ya kahle ngopfu. Gingirikani. Gingirikani, boss. This is the thing. I said this before about Gingirikani. But what I look perform Gingirikani about Jin. And it's not very bored. No. It's because there's something about Gingirikani's music. It needs you to listen. You have to listen to a music for you to enjoy it. And the lyrics you just enjoy the whole performance. Performer vele asitiva kuri ifamba na vanhu vo cina and again swa saseka leswi swi la ku stagini mara Gingirikani guys big ups Gingirikani. Good performance, great performance kahle a swi ri kahle saseke swa Gingirikani ame ni tsake ngopfu a swi ni tsakise swinene a phalamisa ku tele mi swi vonile ku ri njhani mos a phalamisa ku tele a ku nga na tinyimpi a ku ri kahle ngopfu a hi tsakini vanhu va ta supporta. Mara mina kuna xin'wana la ku xi vula hi mhaka ku va hi tirhisa ndhawu leyi va nge hi le Palms. Yi kahle swinene, it's a very good place. Mara I think it's a small place. It's too small for those kind of artists. Va Prince Rhangani, va Ben Mahengani, va Mr. Post, Joyce Rimani. It's too small for them because loko ku this kind of events ku va na a lot of almost like a stampede because munhu n'wana n'wana la ku vona the stage xintsongo and I don't know what can we do because that place is a very nice place mara that whole level is too small. It's too small for this kind of artists. For me that's the only concern I have about the whole thing mara ntirho wa sasekini a ku tsakisa swinene and loko ngira Mr. Post vanhu va tsaka swinene va yimbelela na Mr. Post. The main act lungena Prince Rhangani yo ni vurini mina loko loko ku a wu ti lyrics ta Prince Rhangani loko ele a Palms it ta hlupheka because the fans ta Prince Rhangani they know the songs from track number 1 to track number 13 so leswi nga humelela they were singing along a ku tsakisa ngopfu a Palms guys ni tiphine swinene loko ku ri n'wina mi titimerile a hi swi tivi mara keni languta leswi nga humelela Palms.
Mashaka Nkanelo Gingirikani nikhensa ngopfu vito ra mina hi mina Mandla Gingirikani. Nkanelo Gingirikani inongonoko ene na khensa kwa mi subscribe-ini mi va na hina hi karhi hi dyela namuntlha hi dyela hi timhaka ta le Palms leyi a ku lonjiwa album ya xidumo hi Prince Rhangani. Album leyi nga ku fambeni swinene vanhu vo tala va yi tsakela swinene very biwe ngopfu very daba na sweswiwani mina a ni la ku hemba a ni yi na Palms. I'm still looking for this Lee guy. Who is this Lee guy? Where is Lee? Halava Lee hina ende munhu un'wana wa la ri le Palms a khala ku twisa ku ri i kwini Lee va ku kom ya wena Lee. Guys, can I talk about the attire? Mkarhi tala ku magulo performa Prince Rhangani performa hi tisuti ne. Mara ka siku ra tolo kumbe tolweni swi ya ku hina mutla hi vona rini. Prince Rhangani i nyike big surprise ya ku va ta na my overall mo truka. Matsariwile ndzhaku ku Rhangani music just play it. Swilo swa saseka ngopfu va sasekile mani lava it was very nice. Tinsimu va kopvo. Nukukovo vakukovola xixexo leswi swi vula yini na kovola siku rin'wana hi ta va na Prince Rhangani byela kahle hle kovola swi vula yini ku vita hi byela hi swi tivi. Eka stores vanhu ni swi vone ku va cina vanhu va cina na futisane Prince Rhangani's music it usually becomes a complete package because kuma ku ri ku na vanhu vo cina wa yimbelela leswaku ku na ku chongola lani xibelani. Nikombela ku boxa leswiwani hi ti-performance ta Prince Rhangani. Vacini va Prince Rhangani va xisati na vaxinuna hinkwavo hayi I can say big ups to those guys man. Ka sweswiwani kuma ku munhu wa ta fika ku cinela ne mara ku cinela hi ku hi kota ku cina. Vacini va Prince Rhangani va hambanini va cina because va understand the music wa Prince Rhangani and ngari they are actually the biggest fans and I think that's the difference about the artist one kuma ku ri you have someone who just comes atata cina na wena mara vacini va Prince Rhangani they're actually part of the brand so I think they deserve some accolade you know vacina va isela vanhu man hayi va hlula xidloko no va hava ni ta hlula misisi leyiwa kumbe xana ni va hlulela misisi.
those 3 girls I used to praise Rhangani bakuma kwini ihlebeleni ngumsti wakho. Was that a stretch? Someone did a stretch on stage and yo ni khese ngopfu ku vanhu lava nga hlangana vona a Palms va hi tsakela swinene va Nkanelo Gingirikani hi rhandza na mina na mi rhandza swinene. Ni khese ngopfu maxaka hinkwenu n'wina hi nga fika hi vona na Palms hi teka ti-selfie hi teka ti-picture swi ri a saseke ngopfu. Loko ri ke ni nga za subscribe ka channel ya hina Nkanelo Gingirikani kuma ku endla tani namuntlha i ku subscribe i ku the clock ku loko hi endla ti-show ta hehe na wehe nga timeli nga sala ndzhaku nga ta ku va hayi mi siye ndzhaku a hi mi byelanga hayi hi mi byerini ndlatana subscribe byela van'wani mi share swilo leswi hinkwaswo ku swi duma hi va trending topic la ka Nkanelo wa Gingirikani na mina Mandla Gingirikani. Ni kheze swinene mo hi hetisa hi heta hi famba hi tsutsuma kumbexani hi ta endla misisi a swi lungalungi swoko i mafedzula lama hinkwawo hey mo hi to hi nga vuli ku tibabalazi ko a ni a hi khomi leswo mawiri la eke story sikulekile nyora n'wina mi nga yangi no tshemba ku ri mi ta swi vona kwala vhikini hi ta posta performance ya Prince Rhangani leyi mina ni nga yi kuma leyi ni nga yi foda even though a swi tika ku va hi karhi hi foda mara Prince Rhangani na ni koka hi vaka hi wena legere man nghena xitejini man even nghena xitejini ni kota ku foda mara ni nga vula ku kahle a swi tikanyana ku va hi karhi hi foda mara Prince Rhangani ve unprotected swinene and then khese ngopfu ku Prince Rhangani a ni protectini ku va ni kota ku foda swin'wana leswi a ni ta va ni swi misini hikwalaho kuma ku ri a yi duma ngopfu mavona van'wana va hi tivi ku hi tirha ntirho wa njhani loko va vona khome swilo leswiwani va tiva ri huwa a hi loko huweni hi le ku tirheni swinene and Prince Rhangani khese swona ku va in protectile I nearly miss some of the performance mara ni koke hi voko ku hey wena legere nghena xitejini manchu wini ku Prince Rhangani la ku mi cina ni ku hey man swi koti ku cina ni ka hey smara ni live ana slave sara na slave ala ku byela ku ana slave sara na slave la katika swinene xikazeni. Okay, loko ri nongono kwa hina namuntlha hi gimeta kwala loko ri mina Mandla Gingirikani wa ka Maxava ni ri a hu pfaleni kwala hi leswi n'wana hi ta swi vona kwala vhikini ti-performance leti ti nga sala hi ta toxa kwala vhikini mi ti vona hi n'wexe ku ku humelela yini namuntlha a ho tiphina hi nongonoko mi nga sele ndzhaku mi nga titimeli eka stores salute mi nga titimeli eka stores so mi wena dina dora ke tshwele ke dinyora ko hume ke qoto ni totora I'm thirsty. Okay, bye-bye. Nelungza msisi. Kumbe va hi tsamanya na malevu swin'wana a swi nga tshamisekanga i mafedzuli hinkwavo mi nga hi soli na yena a ni ni byala mara